Pozdrav dragi gledalci, Aki ovdje i dobrodošli u Outlast. Čuo sam da ova igrica mnogo strašna. Počeo sam da snimam, počeo sam da igram, da snimam i zaboravio sam da uključim fraps, pa sam ponovo počeo. Outlast contains intense violence, gore, graphic, sexual hunt. U lošem smislu. Choices are run, hide or die. Znači, trčat, sakriti se ili umreti. Ili izaći iz igre, to je prosto lako rečeno. Vrti se, caviću moj. Evo ga. Počinjemo. Department of Agriculture Commissioner Salazar said, charging. Radio S. Radio S, sve ja kažem Radio S, lepo. Press. Sam novinar. Kako sam ljuti. Znači ovdje počinje sve. Znači ovdje! Znaš, ja da sam na tom mjestu, ja ne bi išao tamo, jako ne znam gdje idemo tamo. Sve ko radi. Nema veze. Mount National sam ludnica! Ne! Nemoj da ulaziš uopšte unutra! Ne! Rampa, nema ulaska, hvala Bogu. Hvala ti Bože, nema ulaska. Ili ćemo ići peške. Vidite mi još svi. They don't know me. You don't know me. You have to make this square. You might be monitoring. You took something with one. Needs to be exposed. Ta muzika. Baterije. Okej. Tako je puni ko pištolj. Okej. Kamera radi. Nema nikoga tamo. Nadam se. Radi svjetlo. Radi svetlo, lepo sve. Ne svjetlo, već svetlo. Bez jekavice, ne. Predivno. Sad se okreni i idi kući. Eto, nema ništa tu. Ok, ima. Halo. Ne mogu ući. Okej. Gdje mogu da skaču? Okej. Password. Ne, zaboravim. Halo? Ima nekoga? Zatvori vrat. Dobro. Vidite, ova je ludnica. Da, smo došli da istražimo za nacionalnu geografiju. Ej, Mount Massive Sound. I started feeling sick, just looking. Ok, da se počne. Okej, ovdje su... Moji mora da ima kece i skoku dalje, gdje oko. Zaboravim, gdje je dobro. Halo? Naravno. Halo? Otvorite mi vrata! U stvari ne morate, znam ja ću... Okrenut ću se tići kući. Ide na zadnji ulaz, nemojte mi pucati. Ja. Dobro. Idem ja ovdje. Ne vidite se ništa. Ne idemo tu ipak. Au. Okej. Nešto mi kaže. Da trebam ići tamo. Nešto mi kaže. To je normalno. Okej. Dobro su radili. Precizno, sviđa mi se. Opa! Sad balans ne gleda dole. Malo, taj kod, hodam po rupi. Nevjerovatno. Halo? Halo? Kogod da si, ne plaši me se, ja sam samo novinar za RTS.
Ovo je Srbija. Ako si ga čuo. Ovo je misija. What the fuck? Neko tu? Pokaži se! Nema nikoga. Nema nikoga. Gricka nokte. Baterije, yes! Reload! Super, zašto nema i pištolj u ovoj igrici da se sad radi? Aha. Da! Našao sam to. Okej. Neki projekat je bio trenutno i ovi je zaustavio projekat. Nema ničega. Ok, zatvori vrata lagano. Dakle, kreće. Zaboravi. Da se zaboravi. Nešto mi kaže da trebamo ući unutra. Ipak ne. Kola. Nema veze, samo ćemo da idemo ovako do... Ko jede to? Auč, ne znam. Okej. Prosto rečeno, ne mogu tu. Nešto je tamo, zatvori ovo, molim te, ok, zaboravim. Nešto mi kaže da je jezivo ovdje. Gospodine, da li ste dobri? Ok, ti si bez mene, nema veze. Ti visiš. Ovo sve ide na RTS uživo. Ovo sve ide, hello! They killed us. You got out. Ko? The variants. Ko si ti? You can't Ko? fight them. You have to hide. Da li ti je... Can unlock the main doors from security control. Ne pričaj, što je ja. Divni glas, samo. Evo si, brate. Out of this terrible place. Ups, ne vidim ništa. Ok, nema, bez panike. Reci mi šta se desilo. A ne, čekaj, to si presadiko, nema veze. Halo? Okej, bežimo, ipak, Prase! Ko sad te... Ružan si, majko, jebe! Au! To boli! Dobio sam potres mozga, ruka mi se mrda. Živ sam ipak, osjećam prste i stolica mi priča nešto. And who are you then? Tako je plan i ne se pretvari se, ja si mrtav, neće ignorisat ćete. Ne otvari oči, šta govoraš, nemoj da otvaraš oči. Ćeš mi poslušati? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ma boli mu za to, ja idem odavde. Ne, nije Aki glup, Aki ide odavde. Aki će da ode odavde. Aki će da ode odavde. Tako? Proclaim the gospel. I pričaj s ovim gospodinom ovdje, dobar dan.
imati Xbox. Ne, to je Sony 4. Ipak Sony 4. Da ste vidim da neću vas uznemiravam, samo jeste, šta se desilo ovdje? Izgubili ste oči, aha, divno, sve sam vas uzumeo, prakliti kompjuteri, kako to ređuju kompjutere ljudi, ne vas pitaju. Okej, idemo ovdje. Nešto mi kaže, sad su klizni. Prekrasno. Tupik. Ići ću prema exitu. Okej, nema se, idemo mi. Nemoj mu biti! Gospodine, ste dobro? Obižao si se u gaće. Nesreća čovječe, nesreća, lepo ja se to kažem. Divno. Kako kanal gledate, nevjerovatno je. Stvarno treba se nagraditi za ovaj kanal. Znaš šta, ja ću ući ovdje. Da ću se preskočiti 100. Ipak neću. Pa ću ti uzeti to. Security control. Tu trebam da idem. Trebam češće čitam objektivi. Objective, tab. Escape the asylum. Okej, daj ga. Pa, znam da mi nećete nešto gledati lepo krv. Interesantno. Mogu da slikam. Hvala. Ne mogu da slikam. Novci. Ali, ne već. Okej, ćao, zatvorit ću se. Ćao, Čiko, kako si? Mrš, ubiću te. Ko si sad pa ti, ko je kurac? Tako je. To se dešava kad dobiješ napad. Tako je, sakri se uga, sklopček se, tako je. Tako, pati! Pati, to se dešava kad zajebavaš Šakija. To se desi. To, upravo to. Iako nisam znao zašto se to desilo. Ali to se dešava. To se dešava kad se zajebavati Sakijem. To, gdje idem sad? Proclaim the gospel. Nešto mi kaže da idem tu, znate. Stvarno magija, neka stvarno to je interesantno. Gospodine! Čekajte me! Nema nikoga! Otvorite vrat! Zaboravim. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. Who are those people? Okej, čuo sam sve. Dolazim u spas, daj mi to. Give me that. Dokument. Helen Grant. Okej, neka Helen. Nju spašam. Ne. To, imam karticu. Kako je išao taj potez? Zatvori vrat. Okej, hakovamo. Lepo. Vreme za hakovanje. Security. Kakva šifra. Nevjerojatno. Ima mi nešto ovdje. Ne, to kakano. To. O, nešto dolazi. Idemo se tu. To je onaj. Onaj ružni što me bacio. One. Ja nisam prase. Ej, pazi kako pričaš, ja nisam... Nisam mislio to, ne, koji sam debil, Kenny! Gdje? Ti ruža!
Aki, ti ružan, ti ružan! Ne! Još mu se glavu. Koji ge... Ja sam genij. Krijemo se ipak. Slučajno sam kliknuo. Evo, znamo da se sad dešava. Ovo je stvarno. Pa dragi gledalci, to je bilo sve za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi Outlast. Ako vam se svidjelo, lajkujte i subscribe-ujte, stvarno mi je značilo. Hvala vam na gledanju i vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Stvarno treba odmora sada. Aki ide. Ćao!